but mistakes are one year na ye two your home for every mo your mo ya abo mo no na ye so ye de aka ye de ho na ye pushi na ye koye ni na bibia so atumi aye kama de sabe de mpacha kame ho na mini kan emma Uncle Fii akwaba minia my brother emo akwaba ye nua Omamba TV adwuma ye fo ahwefo nyina se ye mo akwaba mejimu nyina asoso fantastic fantastic abusia Uncle Fii na moate ne nka no se me de medical card me ye sia de yo ntimi sia me yo na sabe yama na kwa ba de mpacho na ye ko na ye de enkomotwehwe no ahyehye so kyene so se dwumadie no abrani nyina eyewo na me ne wo ye di dwumadie no mu kyia me enti wo so wonsam fie a enka wo ha nka wo bebisa no na wo de yafa WhatsApp line so na makenkan e wo studio ha na bibia so atumi aye kama se opese obo na ba so e wo mpempen so a obedu akwanya e wo ho opese utu no fo a akwanya e wo ho opese wo hye ni nkran a akwanya e wo ho opese wo che na de so a number no wa register momu ai ni na yeje na bibia so atumi aye kama Uncle Fii my brother yes am akwaba biom mejo so ya da nyame ase ya twe wabre ene de ye nya ofidie yi wo but you look good. I love your outfit. Na dia I say wo Uncle Fii na come for me you. O say na dia outfit I Sammy's fashion Adaroma. Sammy's fashion, the #1 fashion designer. Papa, what Adaroma? Media dan den na dia dey flow Uncle Fii. Yen yanu bebrebe wa bonten. Me posting flyer no. Dodo na ebusa me nana. Papa we ni dia kasa de say. Obi afa na Uncle Fii na me say mon twen. Enyom eda yetine ni wura no. Eja, odi an kasa nyina e de say. You're from Fii Robertson. Fii Robertson. Abusia no. You're from Fii Robertson. Na edi no aye emfantifo din. Ti ye bebusam. Ti ye netu obi keke. Ana hono ofire ana asesai. Ti eja ye bu nkompo akohwe wo kurom na ye twa ho mfonyin kakra hen na wo fire fa hen ye wo wo na fa hen kra na wo tena ye. Ye ni komo. Medasipi, once again thank you so much. Nice one. Fii me obi a ye wo mu Azim ba mi anka me fantini me ma me free Cape Coast papa free Cape Coast say ye kasi ye sania ba me ma me eye efi kotokraba na papa free jejano which means me a pure fanti ankasa na Azim ene ye wo me based on the juma na papa ye intine ma abrini abibia no transfer ene ne de koba ene intina ma na koba sa na kire se uchire mu a oyem fantini pure fancy. Ufri Azim. Me free Cape Coast. Cape Coast. But transfer, and then ma, ye transfer papa na me ma me could di Azim a ye wo mo Azim. Okay. Intino me tina of bear 5-6 years. And son a year free horse review. Wow. Ti ebusiafo na kire say Cape Coast and then this year na ewofia ha ene na eba betwetwe enkomo ahoduo bebrebe. Osan so ekotena Azim. Azim. Pacha unti Azim fo so a mo ho modehye woni hwe dwumadie so yemia no mo a won fantima mo hwe dwumadie pa ye bie fon course na wo abon so krom fo wa ha takra de Cape Coast takwa nom ne o mo hwe dwumadie pa ti na de modehye na ewo fia ha yi ye se Azim wo fia oye Uncle Fii ye hwe ma me ne papa ti ase so sorry they have all expired omo no nyina free we dey kafra na this year bisa ye wo ma me fo bebre o mi show yi so o ma be fa ba nti o se be bisa ma wo mo wada roma enian fo mo yesai me mama wo ye 8 wow 1 mother 1 father direct wow and 5 girls 3 boys and I happen to be the last one. Wow, to me last one. Wow. Uncle Fii, we your last born yi na chese wunya no mpanimfo bebrebe na e wo ho. Yes. Ye hwe abrabo ahyase e di fie nkomo kakra wi abeti ase ye kwam. Ye hwe abrabo ahyase yes education is the key. Sukuu wutimi ko kakra ye hwe senior wutwa wano ne brofo ahodo a ekoba minimum obi a wanko school be na no ne brofo so de obeda because what na asrem ti brofo de wotepa wo de wutimi ko kakra na wo ya hen na wutimi ko kobie bia na wo classmate fo ni bi hwe na obi aka say na say me classmate na ya me hwe de sini twa ho fo ni kakra kire me da sipe yetna Azim me ko school ho kakra so me kan me about 5-6 years he was in. Okay, from there na Juma a transfer me papa de ko Tamale to Tamale me started wo Tamale school so ho and na you me ko
SHS those days. Okay. Me we into finally. You started school. Mr. Me free Azim no me sign movie called Tamale ko start. Tamale. Tamale Tamale. No correct. And I make us a home now 20 good years. Hey. Yes. Tamale Krone. Tamale 20 good years. Not Brono artist near for say. Net Metrovitin State. That is maybe a former vice president Alajali Mahama. Okay. Okay. Ni Fii. Yes, strict near the next strict. Honor former vice president. I know those days no a leader contractor. Okay. Into the Fii. The next lane into yet Vitin Estate. That is off Yendi Road. Wow. Yeah. Wow. Tinese utimi ko school ni bia na bia utna na so bobo bodi ni ye bia utna brofon de kwan bia so beti. You are right because enokre na me wo Vitin Estate na ekosu wo St Charles na ye Roman school na St Joseph and na St Charles so from there me call SHS me we ye then me to us call Pole into me we Pole 97. Wow. That is the whole thing. We Pole 97. 1997 yeah. Hey Uncle Fii wanyini? Me fairly one paper 98 na me sancho. What's my nyini? Wanyini? Oh sir. Hey. Second me ka den ka me jeme license 1993. What you driving license? 1993. Sabe na 3 Ghana cedis in the 3 those in 30,000. Wow. In the 3 Ghana. Can na 300,000. 1 cedi in the miensa. Abusia. Me say ya bon komo say ya na me ti omo ke ka age ni say ya na me ti bi film na me dey compare me dey no me say me nu ba bia me wo emre bebre wo manim nti o say me toto enema yie sabre me no ka say adesia no bebrebe e na asori a wo mo ati TV ho a wo mo hwe dwumadie no pa nyame wo nhyira mo ebre pa me bebo mo nyina mo din na bibia so atumi aye kama. Uncle Fii. Yes. What Roma after school? School no ema unya adwuma bi ye ana se wo be ye ye de yi bi wo wie school na afi wasa be hozel ni bi send na sitie na efie ye e wo bi ni mo ho no mo a wo mabusuam no eho ye nti no ekom ne ade ade kwa bi a hye da anye ne da ye wo bi so no mo a na wo beto ye de nim bi bra wo be bre pa ansa na wo ade sa watimi adidi no send na busuam sitie na eho ye twa ho mfonyi kakra kire na ye hunu se wa bre wo se wo mele so ye hunu bi Meda sepe se me ka se me sani aba na makeka dia e yensempi but wow. Na nya dia ahokyere wo fie because my father was by then cocoa marketing board penyine ano wo Azim those areas. Okay. Be transferred in the call Tamale no over here in northern upper east and upper west. Na ye under Shenat. Okay. My mother should be a first restaurant e wo Tamale. Internet is nya dia na ahokyere e wo ho but omo ma ye hu said the wiase. Okay. Etie. Okay. Said the wini dru bebe ne mu ye din a abrabo kwan be fa se tu anam se kwan be fa so be ba obra. Me wie ye me wie pole no me koye adwuma implement factory e wo not Bolga Tanga Road. Okay. E North Village and e about me engineering because that was the course I offered. Mechanical engineering craft practice. Okay. To me adwuma na for some time and me say no. I was me deme home because I didn't want to be under anybody. Okay. And I me bra opinion so they me buy Kumasi and never started spare parts business. So brebe na wo ba Kumasi wo brand wo ba Kumasi. Make us say me call Tamale 1982. Okay. And me free Tamale no me ba 2000. Wow. And me ba year 2000. And bibisa. 82 to roughly 2001 bibisa. So do ba Kumasi no dia adwuma na mo ba started. They started a spare part business. Me magazine. E wo ahinsan. Okay. On an year spare parts business for some time. Okay. And no more I dim and I could do baby say no. I needed to be on my own like I said. Okay. And I start here say me body me amidie. And I dima. It got your point. I realized that sometimes people do underestimate a more magazine fit him. Say excuse me for my language and be illiterate for one will be a one co school dani sanya manyama based on that and the respect that they need to give to those people they don't normally render. Uncle Fii asemo wo kan yem bie ko ne yie kakra because dwumadi yesu de esua de nipa no bebre de omo ne buse yem nuanom wo magazine no dodo na nko school sana nipa bebre entina omo wo ho sana de tinye sanity debi nti sometimes we beto me say me wo madwuma eya ne kofo adwene sa ade bi enyo no okay enyo no ade bi ono na gina fitem. People don't understand but those days me who say baby me wo me wie me pole just because I didn't want to be under anybody until me be me amedwuma me ye medwuma until the sun said I didn't na me pim komani. Okay. And I started saying you right into I was anticipating either because school of journalism and I say me be acting. Okay. And I took a bold decision say me be acting.
and I'm right to acting because my cousin Jojo, if you're into no, let me follow the steps of that. Okay. And I make a journey hammer production. Yeah, baba. So what do you mommy? I was here and come on the year pa siwahuno abrabono. A toda dia, ya no more, yatsna ya mammy no near papa no one chance sano. Do one I said the one abraboni so. Enti nenua ye drew and penny face why I tell you when to Miss Abrabono, I ain't dear my ye. Nipa no bebrebe. What's no mammy no papa chance even no girlfriend come out on no punching. And what's now until nenua. Otiminya ska ko han dan no a ono oba tim no otimo sabrabọ ne na fom but ebe ye se awofo no bebre so be kire wo moma utie ye nua be man asem a e kire se na ena wobi eja wobi but still omo hunu abrabọ na ni so obi di sika jeje ne ba so saa edu ba bi na se odan suba bi bia otim se ene ye ta mo di esi we de da ba we de mama ba but su no odan na ji no me hunu se omleda tine yesua de e de afiri ye nua be ma Fifi Robinson eho na wakan sem bebrebe ye be di nkomo ni biem ansa na ya ba bewura industry nim Uncle Fii bro adwuma e den pa wo ba asase so waye e bi ye den and ye ka de bebre o gbogbo bi so ma ye because yesua de afiri hopa adwuma e den won se emre bi na mete obo ase kam na me koye adwuma obo ase na me ba kumase na ni se me ba na omo mtonton nro oka mu ba ko osi oton adwo bi na se wo ye adwumade ya wonsem aye den no wo de famu a mbeye mle na otonton na wasomeza omiemia mensem si osi wo de wonsem amre wo nya adwumade na ba pa ni me shebre ka on ka say afi die na wo ye ya otu se adwuma wo die ma ba wi ase be hu na ma my shoemaker down shoemaker na me papa wo bi me mama wo bi but me a shoemaker pen Momo a one na wo pesa wo ye shoemaker anas because obi ama me papa wo bi die and na so kwa shoemaker me ye se de be ya da che se me ho kire ba me hu kwan ya me fa so abo me bra wow me ye wo be gie di se ice water ma ton bi pen na ice water na me ton ma me ka wo bibi na ice water na ye de ne ye to ice block okay ne de gu bucket okay ne de gu bucket me ye de bucket ni cover na butu so okay ne ye de caps sisi so atwa ho ahia na ewie de ba kopa ye silver one okay e de sinfinfin nti wo to nsuo na ne ye de enu asa ne adane de sisi bucket ni so ne nyim so wo to bi me hunu de wo kan no na ye bu nkompo a eye be ka se eye tetemle na chese ye nkyire mu yie ma ya hwefo wo mo a wo mo hu bi dan enhunu mo de mu twa brog ankasa go to ice block na mo de gu bucket yes na wasensu agu ho na sa aye nwunu uni rubber de be chechire de bi na A1 rubber ne mai okay na A1 rubber na bi mai ti sabe ne ye fe no kuruwa uni kuruwa butu so sa pepepe wow kasa ne nyemo no ye wo caps be 6 a ye butu so okay mo de butu so okay yes and na ye wo one silver one eno na e model one and bi sinfinfin wow intine no wo twa ni adana no de ebutu ni adana no okay ni de siwo na ye peja ni tina ko one side okay na ye de model one na ye de sa no ya sa ni de egum ya san de egum eye ma na ni pana no o de tia na no ankasa wonum ya se ebutu no sabe no na esomo a mo pai ne sei enim de enwune nsio Uncle Fii pai me enko da dem mo pai ne sei ice water enim de enwune nsio abusia the Lord is good enya sam getu o si wo hunu ene wo ti ayeye obi abie company atwa yisu egu ade bu kama ho fa na akoto na afele si wo hunu omo soa bucket na wo de enka na yesi kuruwa wo de cap na butu ho wo de butu ho no mo a no wo de de fa eye silver one na butu finfin eno de de hye esuo no bu cap ni na obi to a wanom sabre ni mu no Uncle Fii e fa hin na wo de sansuo ni chinchin na tamale na me ton inne ya body Malcolm ho those days na Rivoli cinema okay inne o ma ye ho Malcolm okay na go filling station wo ho go filling station a bus free tama free Kumasi kan ebesia ko wa ebesia ko Bolga those areas nyina ho na duduntre bia na nipa gu ho na wo center ho na ye sane ko Ghana was do na Ghana was office bi wo ho any post office honum sa na ye ton ye wi ye sane abacha ba Lasan hotel
obi o tamale bia na watan tamale pen bia de bia make nyina go hunu se ampa onim de make ni o rooftop sport bi so was through baby those days na UTC UAC Kingsway na ni nyina wo ho a the same area because a center of tamale ona ni ton wow Uncle Fii yehwe wo san so be ye shoemaker shoemaker na the same tamale ho na tamale ho wow na me the nanti e wo Vitin estate ani etie no eye weekend Sunday morning na ma sorry omo accuse me kura na me say daddy me pede me film na me hwe mo se wote wow na makafante kasa na da chem papa na ma film anko nti time me film we me hwe a short time ya so na fast ma samba abusia enya asem kitwa o yesi oti obi dia no ato de afanyinam emfato ho nti prison ni round ho yenu abema Uncle Fii Fifi Robinson na yenye na twetwe nkomo no na efa no ba bia watena no ene wo bobɔ so na ama ma hye enema bi nso papa ime no wo kasai ote kasa ahoduo bebrebe ote kasa ahoduo bebrebe enti enei a wo kyerɛkyerɛ mu so otena ha no ena mma hunu the reason why tia se wote kasa bebrebe Uncle Fii kasa do se na wote ba ko pe umpacho da binya ba ko media me no na namnya ba ko pe kasa do se na wote min to min kan wadare but kakra de metede at kasa wote ba bro edu enrudu edie ne de na wote wote auza meti auza na boboso mehwe meti auza me se me bikrum fanti kasa de meti wa wo de meti dagomba okay woni me ka wala metumi express mo kakra afi yensane nko ebia ga metumi express mo ga kakra okay okase nko decha metumi no waka dech so kakra nti wadaro madie mu no abusia papa yi wo oye supernatural the niema bi no wa hwe yi a wonti ase ni nyina so eye se o se ne ho den na ofo so ne ho wa brabom wamfana ni anto se ne papa wobi wamfana ni anto se ne maami wobi ka yenum se na ne maami num wobi a awurade ka tie begina nkofo ko ho ahwe badwam na so we die o ma na ni brain nti ohun abrabom no ani so o free tamale no oba kumase no o san ebe ye spare parts adwuma me no wo kasai oda so e wo adwuma nim a spare parts adwuma no wonya ye na wo gina ne na so me no kasai wo shop wo fa hen me wo ahensan bonsuom nice one abusia safe wo hunu we eye nkoma yabu nkompo akoyechi na yakwa akohwe amwa hunu se nei uhunu wo TV so uhunu so a movie star uhunu so ye famous na se ode wa dwene bu se yenum de wo ma amreda wa mo hunu se sebe ansa na agudie meda na agudie no wo fa jam Uncle Fii ye da se ye no wabu nkompo akohwe akire kakra afa ye mehwe obi a wadada ho wo niema we nyina mu na afei waba no wababie wo shop wa wo yes spare parts adwuma den na ba wutirim se me sanfa me honko wura sinetwa adwuma na kwamba na wo fa so a wotimi enta sinetwa aya adwuma me hu ni say there is no pension not at all in movie industry wow you can pension as a brain me jide senka pa George ko pension there is no pension wow ni nyina nso bituma ahambo okay wodi ni di be ma de ni di ese okay na wapema ko wanem na nya saade a wobetima tene mache abra woni obi anya problem wobetimi atena mu ache se wo bum panimfo na wo so bum ho a wobetimi atena mu ache abra woni obi ani asem twa ho mfoni che kwa be na afo aso be wresi ni twadwuma mu how me da sipi se ye ka dia se de misikano no okay me started with Hammer production and make joining 2 years. So body and mommy, abusia ahaya ya dream me pachaw say wo yi obi a utwa sini am pachaw tie nsemfo we yi say wo yi obi a utwa sini pa wo de sini twa ni wuti sini twa se a me pachaw aha ene hia aha ne hia pa say obetie ni yi wo ne bi ne twa sini am pachaw frɛ no no wontie bi efi na de kwa mo ho panyi no mbagye ne bag ya ble Uncle Fii ya nante asoma kakra master ya bre bra se ye ka me started with Hammer production okay Hammer production and me started ye no sabre no na me ko join 2 years contract e wo Hammer enchen 2 years contract Hammer no ye hwan ya Hammer production or ye billboard advert okay TV advert a whole lot sabre ni number 350 400 those days okay and na ja me ko join ye
and audition yeah first batch year. Okay. Fortunately I was part of it. Okay. A man is anko another audition be until finally you be kan pa be 150 and na nyame adom. Na me count be na audition na entisa se be na audition. Nipa 150. You be kan nipa 150, near about 350, 200. Yeah, somewhat abeka 150. Abeka 150. One audition. Yes. Huh. First phase you call ye uma the 2-3 weeks yes and free ye biom. The second phase yes and call ye. And no na call ye na yes and your audition biom tin me one na me message say nyame adom. I've been part of the wonderful people on my celebrity. When now what can ye year bay? So me ka a year 2004 2005. 204 205 yes. Wow. Yes. Wow. Ko ani mame and the jam me ko joining to me joining 2 years contract. Okay. Me to me for me facing kwaye bibia. Okay. And the jam me wie contract. Me wie na me start say me de me hu e rare production house dey. See e ka be 2025. Wow. Makoko bebre te se man te se ye bodin wa ha. Okay. E wo se me ko. Cause wakoma no epe. Sabrinya na me ye madwuma no. Emu audition na me ko no. Sikichia ewom. Okay. O se utia time no so utia o pick form. Okay. O pick form wi a de o se be ka bia o se ye ka. Dim ko che se ye ka de bebre. You got your pointer. Me copy director KJC so ho. Okay. Director KJC so me copy ne ho yes. KJC. Agro wa body pedi. Me copy director KJC ho. I'm on so ja on so started me rare mama. Adwuma bi ekoye kura no oton script de ma me kura ba sini ma ntwa bi. Ya ka ade bechi. Uncle Fii, what twetwa we num nyina rem production de sa ni nyina na build we you know career no. I find na breakthrough e be see ya why na be see so afa de hu see de manya akonya atena so e wa adwuma nim. Sisi de me be ye adwuma. Me da sipi me call director make a director Sunday or K Fusulandi. Okay. K Fusulandi. Yeah, Papa or Tonyum K Fusulandi. Very well. Musician. Okay. Me call no honor me peke bibi free. True a ho and who a year one Antina be or Ashtown. Okay. Antina me call honor na challenges kakra because one me call too big a quiz and no a porter. Okay. Me call too big a quiz me call too kofu bi near the idea one not to say that discipline from then Antina na who me no. No pejam di man na kwame jo edusu poku. Okay. Jodi oba tambo dua ne whole lot. Ebe baaye na onu so mo de me baaya bedru baby. So body am ho. Wo bra ko hu da ta na kwame. Mimi ni mu nyina me ni mu fi na kwame said so. First adwuma oni na kwame ye wo be kai. Na Ghana war. Ghana war. Yes. Ghana war. E no hwemu a ye yi aban no. Hey, are you? Me de bia me say me pese me nua no matis etimi pese me nua no matis no etimi dot nyema bi to honom be 2007 2008 2007 and 8 no ho Ghana war director na kwame and the director fantastic sam no betimi akai crew anom wo so I crew there ye nua no ma ye time kai wo be me de be show de me kai wo nyina crew no be kai say na na kwame crew an kasa obi o ye adwuma wo be kai bi wow I minim DOP bi not afudua pa me fini di ya did was so wow ya did was so you be yiru in fact you are making a point but for me from today onwards me no crew members what was our mon kai mo hwe me sira me si me show me ya kai mo nyina wate da bia me kasa mo and a mama ya obi say crew ni ho a no artist but mo camera na chinti no nipa bebre nhumo so da bia ye twese na nko a woda so a obi tini fi office a nko a na wo ho nipa egu akire no but ekwan bia so your first da kase ema ye crew members titilu pa gafka nyame hira mu nyina ye mo modem mo enene ye so ye dru ba bia du ye remfi mu da Uncle Fii nyasam getwa eti from a hono and after mo say enwuma hodo a wo ye nana kwam ho no bobo titles ni bi ne hwade na ye ma do fo mu nkompon ko hwo mochi me das me ye Ghana war okay me ye opimfo wo na me Roman father me Ellen White opimfo wo okay me ye nipa trimu so okay me ye obatambo dua me ye
adwuma ne de eye bebreo senior na kwa me ho no ye hu se wo so ebe pagya okese pa no oba time mo dia de da mo da ke ye senior ebe gidin ye pa na ye hwe asem kakra wo ho no as an artist na ye twa sini bi a ye se ye do betu fundakam sai ne sitie pa wo pe sini ni ntina wo feel se ye mfa wo tu fundaka nim ana se e ho no duwa wo se da charge extra money bi a wo wi a wo bagye because of fundaka ko dem na send the fundaka ni mu da so sitie boy sa ho no nkomo kakra me da sepe de me ho na me hye ne nso ne se adwuma na me koye ne nyina na ma anya madwon se me ye sebi e de agisika okay ba me hu ne se me ye etu bifo okay intino se ya frame se me be ye adwuma na adwuma na me ye no edru se e wo se me da dakem inti me charge extra na je se me so greedy yes intino se wo pa che me se wo nuanom artist for na o ma de da fundaka mu sini mu o mo charge sika no o mo ye greedy. That is to my perception. Me greedy. Me not to my perception. To your perception. Me dia no no. Means omo ye greedy. Me who ne say me yes I greedy. But omo dia de me ntumi ka omo say. Sa na wo na sa na ese omo. No that omo enye me. But to me ne de me who ne say it's going to be a greedy. Dia ntina me yes wo hwe bro e de ma me na oba time modua so oba time modua but that bad time e day wia. Okay. Wo day wia no wo modua. Okay. Inti say eduabone wie ye no ko wie say me wi me ma me busua ma te say ye nuanom nyina ewu ya na o say me dad ka man set example mam obi am say eduabone adepa inti say me set good example na say me play role of isikanie wie na me bedade ka ma fedem be charge extra na te say me nyanya me drum. Okay ho eye Uncle Fii ono me perception no wo say ono de o feel say order dakam no o sa charge extra money bia na a greedy sem na oye na ye wi abebo ye nua no matis be bro ma de da fundaka mo sinimu a omo sa charge sika foforo because fundaka mo nyize wo da fundaka mo so le me se wo wu asori no woni Yesu Kristo pe ana woni se sa da no so no so to 4 good hours so to sa 4 hours and say be da kanam intimi be dem ne mo afo twom nsuo ne for that kan nsuo ne for that kan ko ne nsuo be dan ye be dem ne nsuo to 4 hours and sana ye ba dem no mda daka na mda daka na ba na pa ye twase ne 334 ho nti nsuo to nya na daka ne sisi nsuo ne mu nti ne mu afo ankasa na wo di quote ne ko dem mu because me hu ne say ye adwuma na me ye after so mo kata so no send na wo hu fundaka mu e say wo experience kakra wo fundaka mu no no kre send mu sitie me hu ne say sana nipa ye nsehwe wow nipa yesusu maye ho so because se kasa kase edem efia kase edem efia kase ye etwa ye ho dan kase a obi de ne nan tapo obi de nan tapo obi dan ko so ye me dan ho fi na me hwe se dan bebebe ni nyina ne sika bebebe ni nyina eche no me dem say where is my car key, where is my mobile house awusia asem no ediba bia na asa ya reho da bia me ka me se emframa nyena emframa nyena enso wo patre ma wunya mframa nyena kra wo tese mframa nam montene fa ho but wo patre ma wunya wo te me nua no o se sabwe na woda adaka nim no adwe besi ni tiri mu nyina ne se enti edan ahodo ankrofo wo sika ahodo ankrofo japade ahodo nipa no bia ye se ukọ wo kra chi a eye ba bi fiase ya na osagu obo eno me ade ana odwendwene me no me ne fa nkwa adwendwene mu na ye nwendwene ho ompa kase a waye si da mu nyina se da ba ka osagu obo no me pa chaw eya da katea mu ne de wokoto obi a nkyere bo wa asase so 100 years today na ye me wo a wo hwe me a mete ane nyina na obi a nte ase obi a beko na wo achi tie de ha eye asua de na ye sua ade de free abusia sabre me ka wo se dwumadie ya wo hwei wo mo a eboa ma dwumadie etimi ba so me pa chaw nipa wodi kan me pa chaw tie me yie pa eye wo a wo hwe me e na wo boa ma dwumadie no etimi ba so abre nyina na me pa chaw wo hwe me na oton bibi wo ye company wo ye ankorankora wo ye dwumakuo na me pa chaw wo pese wo bo adwuma ne ho dawuro e de kire obi bia e ma ne hunu se ampa wo nsuso sebe se sie die aniema wo ye no wo pese wiase nyina ehunu ne wo ye ampa chaw tutumrika bra omamba TV so tutumrika bra omamba dwa so na ne wo ton bia no ye mo ho dawuro emfama wo na wiase nyina ehunu se se die asumasi ana obenten wono so ne wo ye nie
Ti se da me ka me se uton ade no wa mo ho dawura e ti se de wasa kapoma na wanyam mesre ade a uton bia bra sika ekuta wo bia no omam badwa so se ye no be ye nhyehyeye na enema pa no ya bo ho dawura ma wiase nyina ehunu enti ka ho bra na ebra be so masene na dwuma de mitimi fa bra abra nyina ya wo a lot of enipa ahodo a pese de omba show yi so but edu ba bia na sikasem no ayetwe ema mentwe kakra yeslamo mo be so yasene na yentimi mfa ekonyini ene enintini emremo na yensua de emfamfiri wo mo so honom na empani se de obi akire no ya na osua de odi animu enante sabre me de wadru God is my strength spiritual and herbal center soye God is my strength spiritual and herbal center but papai e wo new edibiase bro no aye fe ne se answer oni wonyamfo a onyankrompon de na si asoya no eye owura dodo na afa na haban so difo awie bremu de wo sebra na wa mane wo haw sunsum ne ma da wo so a wako enko no onyankrompon ehahama wo boba ye ebia wodwuma edie entimpani so obi ne mu obi kire owura wo se fa wo haw ne wa mane no ebra behu no o new adibiase ansa se wo firi kumase na ekọ a mepachaw bompi na etoso mienu no Ghana flag bisi ho no eye asoye ho na wodru no se wo firi mfantemam na eba bompi na di kan na wo bon sa Ghana flag esi ho no asoye ho na wodru no koi na owura ahaban so difo ono enhwew na onfa ahahama enubna enunsini ensem na papa no bi enwale na wonso ehu no wabrabo no wanim kro ene wonso so onkan ko papa yi eda ye wokuwa da bia watena se ewo kumase pankro no eda ye wokuwa da bia wonimonyamfo tena se ewo kumase pankro no omamba tv fia ha ya ai omamba tv fidie ye mu ye wo pankro no ye ne market no ena edi enhwe ye ne market ne kwa share wo ai ye wo mpo a ye loro kwan ketua bi ena da omamba tv dan no ene market no entam sanso ena filling station your friend say Pacific filling station no ye ne no ena edi hwe ne mu ye ben etimatim junction she sa asoye mi ensa enso pankro no market Pacific filling station etimatim junction sa hyenso de mi ensa wo hye ne nso a eda ye wukoda bia betimi abehunu onimonyamfo yi wo de wonya bedua so opo mamba tv dan de anim o mamba tv fidie anim aha ele wukoda bia onimonyamfo etina efiri anopa no nsia dikosi anwumre no nsia fa wo ha wa ma ne wukoda na nyina fa bra na owura oso de ahaba ne beka no wahunu se yemie bia ba no ye fa aha no sa yade no eyase monyankropo kan ye no eda so eye adwuma ede bisine frɛ onimonyamfo e wo 0540 909-868 0540-909-868 Ubetimi so afrɛ no 0502-331791 ahaba so difo owura ɔse yɛnie aduaba no na yɛmfa ahaha no so ensa yadeɛ saa na awie mu da bia meka me se onipa bia benya wo na wo ho wo hyebre ana wo nkrabea ɛyɛ nneɛma a yɛtaa de solitie nipa wɔ asase so ya wo na ba asase so a wonsa na wa moamoa no ba ko ye nkrabia ba ko ye hyebre agye di owani na na ni ye ni bone no so obesɛ wo tinipa no bebrebe ya gye wo mo hyebre no bia ma obi ya gye obi nkrabia bia ma obi destiny no ya sesa no awie mu nipa ba ko pɛ wono na ehwɛ nsɛm ti ye frɛ no palm reading doctor makadosa sofo agye my prempe papa yi ɛwɔ kumase breman ɛhɔ ɛna asafo no ɛwɔ asafo no edin ɛde Divine Trinity International Chapel Divine Trinity International Chapel. Wono ni osofo panyina onyankopɔ se awie bremu de ɔmfa ne ma no emra ahemamu. Mesrawo ka wo bafo no bebia driver ne bechim stia akɔ na mo a mo kɔ nyina mo kɔ. Eti mesrawo ni frɛ ne kyerɛ ne yɔnko ni frɛ ne kwan abanu no hwia mram. Adai ɛna wo kɔdi osofo obi akeka akyi. Enye obi akeka nyedi na kyi sɛ nyame afrɛ no da bi bra na papa yi won hwɛ sunsum no won kan kyerɛ wo sɛ wo okrada no atade se na wo sɛ wo hye okrada aduane we na wo sɛ odi okrada no kra mempie the whole day papa yi kyerɛ wo sɛ sunsum ne yama me pa kyɛw wa bra bɔ no ebesi pi na esita nyina ne sɛ obɛyɛ sutie sofo agye my prepper makadosa the palm reading doctor papa yi ɛwɔ kumase breman UGC last stop okes school no pa kyɛw main gate ne pie breman no wo nya du won ma wo sɛ open Divine Trinity International Chapel frɛ ya papa ɛwɔ 0544 952 522 0544 952 522 Makadosa the palm reading doctor ebusia medaso ne adehye e wo fie ha sabre medical catcher say me wo director big mat e wo fie ha me ne so betwetwe nkomo no ye twa mfonyi kakra about sinimu
omo so director for omo challenges omo face e wo mu kwan of us no ko ru asini mu a emai wa ba director me na nante ye wo ye me ne o ye me chocho mu chopre kopɛ na me kai wo session nso se wo pese odu dwuma de bia se no obi akamfo se wo ho ayefe ena me ti message e ba nyina se na ho ayefe an pachaw ye hye me no efri Samis fashion me pachaw owo Kumase tafo uju tafo ahembro no mu a wo se wo pe Samis fashion teach no pa uju ahemfie no ho no a busasa wo pe Samis fashion wono na juju na ju program bia se obi enwo sampa wo so obai bo wo se obi atwe be oni ani wotwa mfonyine wonya style be watade ne kasama ne ho Samis fashion ahomatrofo no 0551 654070 0551 654070 fresh Samis fashion na onyuju na won so yenkasa ampa wafa ho setete mo de hia mo bi me da so nya bedwafo e wo fie ha nom sabre me kɔ na me ni me nuanom atoa enkomo twetwe no so data ye mo akwaba ye nia bibi aboko nyakopa dum ne experience nice one and then said the message no esi eba no enya asem ketewa messages ni gumpa na ye beto ye boso no ya kan ni nyina e dia mamo because medical kasa me ni mu mienu na host program no tin ye wadwene ye obia no question bia person obusa no wo de fa WhatsApp plan no so a making kan e dia mamo na bibia so timi ayeka mo mo frɛ ti go line no so no mesrɛ mo ye WhatsApp ne de fa so ye nyam peke cost mo nya abotse pa e mame data ya na wa bom kase e dia mame ye samu akwa babiem ye nia Wadaroma ye di ye ni na bonten industry mu obi e ka e director Big Mat ye ka director Big Mat me pacho one hwan na edi na kasa full name ni nyina so e ye den wo no kre medi ankasa de Edu Ajiman Matthew wow it Matthew no na ye twa ne tia na ye ne mat oh okay na am say me colleagues ne my Uncle Fii me ne omonam chem say oh Abranti ya say yehu a wunye nipa a wo so wa but wo ye ne ma akese okay nti omo say say omo frɛ Big Mat na am say oh ene me brand no na me de ye me industry name a I think say ebeboa na me de big no so be kan mat no ho nti na just say Big Matthew what ya say ebusia for so me de kan ka kire ai me see agi obi a wo su obi asa na be chia ne pa na nwom na de said ya new run to ye hunu sampa we won na to nwom no said ya menwom atwagu e wo mfoni ne so no enne ye ne yakasa enu abe ma Edu na atena se ono so enne na ebo nkomo industry ndi obi afa no data Big Mat na se bre ya nanti ache no kre ya nanti ache papa ya ye bi papa iso so amene na bo ne nkurase no a ye te ha saa no na se nyame wa ye bi pa na so ye bre ntin ye bi twetwa nkomo ne bi so because ye wosini bi so a ye pese ye de badwa so a na ye be ma fo so ahwe bi data Wadaroma everybody na unya akonya se ura movie industry mo well say ye wura mu no acha kakra yes ye ne namu acha kakra but ye ba limelight a manfo say omu hu ye nipa so mesi eso ni de metima ka say the year 2010 yes and after the year what me say the masipi say the adwuma no a na me de ye me pesa me ya movie wow the year 2010 and wow yes I say by a manfo hu ye better find na wo free na ukromfo hu sampa ye de hye na tia na nipa no bebrebe ubusa na so me de Kumase ya na mfree no de krom sie find na wo free well me free ebra kwabre ebra wo free ana akobonwe ewo Antoa kwanso okay na say yemia Antoa Kenya se akire ha ya ebra na me free wow utimi fa mamponten so ewram mu ho na afa duma na afo okay na wakofa edumakase kese okay na akopie mu bonwe okay tu fi bonwe na akomikro mu ebra yes abusia enti ebrafo na se modehie enti we fa no bonwire ne Antoa ne sampotamu ho no nyina mode kwabre modehie na ete ha no a ende ye twetwe enkomo no what ya say okay tata ye nhwe ni say 2010 wabaji akonwa say there was say obeye sini adwuma oba straight for directing and I said there now you can do who remo crew side no well crew side no me buy no na I say the way me hwe me toto me niema any say dem me di me dwuma no me director me be di na chi efre me say me pese wo ye PM ye production manager okay ye cut set so a wona abetoto niema amaye na odi akwa ha iti from 2010 me be ye PM okay iti enamuna no frame tan say unze ohu susua iti ade e betima boa mo agidin wo industry mi say odi ani edin
okay eka osuban ho ene oniema wo ye ho okay eti na sabe no woni nhyega nya den ho good say unze oba industry nim efoforo na obehia obi te say mo bie mbehia Uncle Fii mpanifo bi omanim ho saa na wanhwe ya wo hu o ma ehu ebeto so okay but me director ma me tia say ye ka say production manager wo na wo manage obia hye wase nti say wo take sa atumi no na atimi de toto nema enti ampa me so me fade kan me bra ho no I think say ebeboa me pa eno na aboa me ama na meduru bebi a ene meduru ewesi ni twam abusia ye nua be ma big mat ena ye ne no egusu a ye twetwe nkomo no wo se ne director na poison na adwene se omma na ninye den no wonte atia ye wo set so ti minianom colleagues se mo se director wo tia se wo bi na poison na adwene na ma wo tia wo set so sa wan hia production manager bi a ahumobro ne tim a obetimi tia wo na wo acting nyina agya na dum won pe wo mo so a wo mo wie ye sika di kase a ye production managers aha de ye pempe wo se de pe dwam me ka se minianom mom na ati obi sika do be sana production members PM for no do na na ye usika na ye obetwam wonye ya kina ye ka so wonfro be ka so wa ye busy wo fro kwema agya baba ka nyina akira wo but me na ye wanye sa wo ye sa so me nya hu me dem sika da yo de mame from the kam ne be kompa ye gusi ya bobon komo ni bi ai emu aye de enra mo amutimi ba me pacho awards no e wo culture center no nyame won hira mo pa enra mipa awards no ye de hyehyɛ so ma bibia so etumi eye kama nyame hira de hye a mutimi ba dwumadie no enyina data kopengese afei wo ye production manager enumwa die ne ba wutimu a wo ye wanwe se da bi once am ye production manager no me ye director ba ye nti me san switch me ho kwan be ne fa so well me free production manager no ma ama me team da se me be ye director okay me nam production membership ni mu no ana me ko share me nua Andrews dodo na friend Scorpion okay me ni be ye close part say de me ne wo ye no okay iti ye du ba bi na oko training no say omo so action pa na ye omo field ti oko mu training ni ade na as a boys no onye ye no dodo na ntimi nye ana Scorpion ne se metimi ayewu eno say be ye ne nhwe itimi ye ba ko mienu na ye de e faaye okay iti na che say on the action no so ye to no adoje no ahiri no afa ha okay iti omo hwe ni ye mu a ekona na one director bi crazy D no crew from crazy director iti o hwe me movement no abrante de ye fro slim jet what now say director na slim jet so de ase ni say and was on the way slim and we smart o sa fast until we fast at the jet okay iti o say we metia industry ni mo nimi from tetepa to semuna it's slim ye dem say say de mo friend that it's slim wow and then emra asama that the number akoye deal and ye say ba be big mat wow iti tetepa ni de o mo friend me slim iti me free PM no me ba acting okay iti me di Scorpion mochi e ma yetwitwa ye action ne kakra e konkurase ne ade na at a point ana me ni omokoye adwuma bi e wo mpasetia okay director bi ho a me mbo ni din okay ye koye no na asaba bi ye ba akoda no emu ayede kakra iti me so me nwa keto pa ma chiba ne Vandam okay me ne no na ekoye okay iti ekoye e na Mario ene omo frɛ na atwa beli okay me ni omo nyina ene koye no omo ma ye dan ba ko se ye nkodem okay na omo so wo bus ye adwuma iti ye dadan ni mu didi nkomo ne ade na mchom se na yin didi na omo so omo wo forest ye adwuma nti omo ba ombe hwe iti be 7 na maame no wo fie no ka che se o ne ba bi aba wo ba be yi ade wo dem na maame ne ba ne enkomo no ka che se o maame du fie dan na owu ye na ya tum no director so ma se anya ho nti o se ye mbie ema no ti no je se maame ne wu ye no mo to dan ni mu a omu mie ye kopem tama ye ba ye no mo bia ma ye se ye nkoda dan no mo ne ye bia ma mo sa mo medem asem obi aka bi o mi show yi so pan ma de hia mo de mo ta hwe dwumadie no mesama obeka asem we bi e wa ha se dan ye de ne kotum na nipa ni wu ye na wotwe pepepepepe aya tumu ene ye de ne koda asa dan nim no no ofiri nkonya fie nti no emuntum chi no ti wo hunu se bibi koso wo dan okobu se se wo ne ye de wa beto nti no papa na owu ye no ye de mo kotu funu dem ye de kotu funu dem o minia eti ehun kakra boy
Iti my friend ma me na no etoto na no kakra. Okay. Iti the way o si e kan no no kire say omo to dan ni mu no omu mie. Ada omo bie ni say ye ya ba na omu bie ma yakodam no. Na mka chom say menua mintimi. Say ha na omo me ya da pa de a mintimi ntime dey medical. Wow. Iti ye company for say ene omo ma ye bibindi if you say buy vita no pa nyina ye ndidi ye. Enipa miensa no obeje di say omo ma 4 cities say ye fanko tagwane ni. Data you transfer ni bi so aye nkoye nim. Abusia si ni transfer mo mo. Ya na me ameka samo be so masene a membre no me extendim. Na ye timi ya bon komo na che. Ya twetwe komo na kwa akiri. Because se wo te se obi de hia se bi wo wufie bi a wo mpapa pa bi da so. Wo fi papa bi tim eto na bi na kodu set so a how wa nipa no bi se treat wo no. Me kwanya me anim ni ya na aye bad. Ubie wa no sa wo ka ono ana atoto momone ye hye wonum but ubie wa no pro so wonum yinka ono ana abo ususu osimansu timpani se wabom ya sa bra mesun sinitwa emunsem doso ejumadi ya so na obenya sa ensem papa we nyina so etie yetwitwa nsem ni bi so ne yakoye ni because ye woni ma bi e be mohwe e wa kasamponi so data sisi e wabeye movie director. O first movie o direct here ba bontin wo hu say sini we dey big match me na ma direct here ba ye na title ye den wo me ba no so ba ma me chipi we kitu emisim tama me ba 4 cd no ohu me sre o mo say mo adaroma me sre o mo ye me nsande ni mo mo fa 2 cds na me fa 2 cd mfa ka emre fie sa da na me si me bo say enya dia medicine twa achi. Okay. It me jais in the church for a couple of years, 2 or 3 years. Okay. And I end na because ya my boss Raymond. Okay. Or manage annual to 4. Okay. And I offer me kind of as a personal assistant. Okay. I'm in a corner back. Until yenna 2016 or best sign a branch there friend Guru. 2016 na ojina so ojana na so pa. But no also and a manager that the farmer. Okay. It's not onyada, it is a guru echo show, a mrebie moi. Okay. Na mena medeneko. Okay. Timideneko ko ya ma okra the eko bo so e mu nsem bebre. Kan o ka me bu befu se e mu nsem bebre. Abusia papa we. What the guru e be fa me ko na kronomi modi. Ache me hu hia se me body. Me nia ke yakumi o. Me nia KB, shout out to KB Tafwa Imbronom. KB and I'm in a damn passy. Now, boys, see, person, me queen, call Guru or Johnny Jay. As Casamame. Hey, I was here, Miss Sir, would the artist be here? Now, Kobosua make sure artist Koraba. I dear, we are to me preno. Guru, or yes, sir. You didn't Koboso or baby. Or that hotel, one, I'm at the say when you show for us, can also change ye, Bono to a court. Sanso na yem ya patapa enso de bi koye me wo manso omo nso so wo brafo bi 20th na no ye no wo jai ho manso adubia no nso bo akumase eno so ke ye bebu yakunye nya dum bi na dum ye ya ti wo boss asem so na me ra ho na me nso obekọ kwa akuma na nkasa mfa ho data ko ni media said ye o kan say nka nyame kwa ke yeku ye nyina nze eja but nyankopon adome da so tias ntie namua na mekosia Kobirana. Okay. Unse Kobirana or direct movie na osa etonyom. Eti wo na adwen say opese oni Guru eye track. Okay. Na obi directing ni man bi see me so. Nti me so me lead no e ma bibia ye successful. Okay. Eti after that no na chese abe friends. Okay. Okoseta ebi o ha na makọ akosra no. Okay. Eti mo ho na me make suggestions say oh director na ne say we say ye ni say a nkebe ye say o ye ni say a nkebe ye say o. Okay. Abrante wo directing hu nim de kakra. Ada na unsua na wo fanka obra ho na nka ebeboa wo. Okay. Nam so movie for there me kama bakosa wa kire wa. Oreba hu tu de jara menya menyomo a. Ti meni namuna na wo encourage me. Ti wo encourage me ma me enter school be a friend of Pan African School of the Arts. Okay. Say me kwa akosua script writing and directing. Okay. Eti after 2 years na me free ho na me ba mountain.
ɛno so me bae me ne directors bebree ebe ye adwuma me ne Bismarck Ochre ekoye PK adwuma ewo Jamasi kodi be 1 month ye be 6 movies yes ye free on ye bae me ne Batman so be ye adwuma kakra enti ye free na mu se oh say no de nze me wo theory no menya practical aspect no so kakra enti ada na me nsa ase na menye bibi ti me nsa ase se me so me geda me nkrofo kakra me hu omo na ye movie enti ye say ye twa movie ya to din say chapters enti chapters na miami na me produce na miami so me ya de direct enti na pressure no you can imagine being my first project na miami produce miami say direct na ye gu so kakra enti project na esenke dey be 3 weeks and also 2 weeks na etwa no it take about 3 months but enkakra no ye try but God being so good yeah movie no so ba abonten so e be far hit ema other pay channels say utwi ansa no ahwe channel no crash say requested for project no eti other producers say say oh abrante bi na obeye adwuma say ti omo frame na me budget am de be ma omo no omo consider mpanifo ne ade na enti ma producers say omo de omo nwuma breme enti ye de ahobrase eso kan adwuma no ho mpanifo a betu omo ye senior directors a ye hu omo baby a ye si omo bia ni de bia say de ma omo bia ye de ma omo feel say ye nya omo competitors ye mum ye ba say ba besua bibi afiri omo ho enti ahobrase ene adesua ye gusu esua ne da ene ye ne na mu a ya ba bedru sami a metima ka say sami so far so good mini kro no metima ka say me over 40 movies to me creditor my director yeah over 40 movies yes hey it's not easy one more about ABC mo tete no ko bi nya 40 better ubeti ya bo be 9 numbi edin na abafo atimi akosachi akohwe na omohunu nsa no nyuma ne bi oh unse obi a wo hwe bia pese ohumi njuma enwuma no Nyankopon adom yaye kakra ekọ animu enti se ka se ye bobo a bibiri ebefa mani so ba se ukuta smartphone kwa de a ukọ Google a na obo movie director Big Mat ye nwuma bibiri ebeyi aba ubehu adwuma bi te se ubehu chapters ewo ho ubehu hookup Yusu Kofi Ajolomo ene ade ubehu time ewo ho ubehu dark ewo ho ubehu sweet lost ewo ho ubehu movies ni dey say na make am ebe fire ni so but utimi bose Google movie director Big Mat me movies nyina ebe yi aba abusia mesre enchekura ye be hwe director ni new project o dey badwa so enchekura ye ba be hwe ebi ni new project o dey badwa so sini we no me pachaw wi a obodi ba bia wo bia na so kwahwe bi na wo hwe papa yi enye sesebe otienti na meka ne nsa no adwuma de pachaw etofo mo hu sampa apai mota hunu na nsa se mo am follow me WhatsApp status and me social media handles ni nyina de mutimi hunu se me posti epic series bi na nsa ya na makela frane atwa beti ai papa yi na director ye enwuma hodo a ode aye no eye bebrebe oye adwuma hunu sampa director na aye adwuma no enche behwe ne nsa no nyuma bi na me busa no asemba ko na mabusa Uncle Fii so asemba ko na fe yakohwe e de aba director challenges be na more directors mu face wo artists ho well and finally did them being a young director na ye ba no challenges are not ye facing ye say who say known stars no more out no omo ba na omo hu wadwuma da they look down upon you first of all odi kan hu na o look down upon you eti ebra adwuma ne koso na wo kire no niema ba ko mienu so say oh no abrante say enye no look me hwe na onimde ansa na respect eso ode ma was director no what the amount and being a young director so producers eso ebre wadwuma and also omusuo kakra because amount for besa akeka nsem o set so a obi o ha ohu a o look down upon you say the medical can it challenges ne dey bebre challenges ne bebre and lens a ese wunya marketers a eso omugye modwuma ehwema mu nyina omuhu say moye nkwala na mo ba enti no enye bi papa bia na mwetima abede abeye but now say na ba bia ye free ba ya kire ya hobrase a yesade aniedi abeka hu ni enti no ye ntimi ya amayaba mu amu ye tuo mu aba bedu akos na ba bia ye free ba no ekom de enti no ye the speed na eba unze me tabia na meka say year me breakthrough ba ye the year 2019 and me breakthrough by that very year and no me directing movies over 16 movies
but that very year no na movie no amanfo say akofom amampanifo bebre ate akwakoda but day in and day out near concert near premiere a movie there be a obete entiema directors akese bebre a mebo omudi nkra ebia ebe won kakra efreme menua na he na wafa ana dey no hu na enwuma say akofo na da so jina na so ba na omunim say ekom na dey ye no na e motivate ye na ama ye dey ye adwuma na esa ye dey ye no it no make me say challenges there ya fa bebre mu me da say abusia that a big match and a mote ne nka no ai wa kire kire nsem no bebrebe se dem kan enche na ye kohwe ne nsa no nwuma ne bi ma me nko Uncle Fii so uncle challenges big and a uba industry nim u face in terms of directors for a side so man kwan se men kan de metime kan say director frel se brabe ya adwuma onim de obetumi aye waji wedin wa frel de wo so ya ne say ubeti the director ne ka no we ni sama no nti me a meti hei de bia me ka say enye sese bi me de amememfi anase me kan ana me kasa me hwe bibi na me de aka that be am me problem da because me huni say since you come crowd on us wo catch a director na director catch us catch PA na PA management provider ma wo fee anka benye nsua no so go get your water and drink because at that point in time no pressure wo adwuma no so doso hotel accommodation pressure wo ho the more delay kakra ba ko mieni be ba no emadwuma no tikofom emanipa nti na adwene wa assume say characters in adwuma characters in adwuma at the same time was say during the next scene na wo be say twa into distracted director no ha no nti se me ubisa the moment me twa me sinya wie ye hia me pejama konwa makokyem be bi adwene me ho ye hia me ani afre me wow edidie be so nye frame fine enso ya me go bibi wo me kema metumi dia e betuma sustain me nti director bi no man problem okay abusia Uncle Fii no wose wo mabie wo bia ma ni problem da na no me sada ne nya adwen oboa obo wanye ne nyina no betimi aka cause na bia wodwo no krepa me nia no wantimi nka ne nyina eniema ha tis papa de bi o me bo o kasa me nte wase o se o resi ni mu emre dudu yi director bia ma wo face challenges se bia de wo so di usika ma no afo usika ma na me kai no na nya problem problem se ni de tide mi security de enya problem what's that oh enya se so na me so pato tie de me unye hu bia me free ba okay what from se me ya adwuma de wo so de ma me wan fa ma me okay me free set nso ma ba fie me ba fie am wo pressure na mo problem but me de fie na se fie ma me pressure where lies my problem and the first sentence to say when we are adwuma ne babo nti be tu be fuma ne plan kase nya me nhira nti di nti no se man your problem okay nti wo ye omo ye adwuma no mo nya ska from your okay that is because me hu se be tu be fo and if you want to town dia o de be nya se mo ya dom don't get ya de ba ya adwuma bebre me say okay pato directors ni producers am hwe me Uncle Fii pato say o de ye adwuma na wa man ska in shada ha no ti me sra mo woni ska ensuro cast no beba what your friend no fa frame me ma be kind of feel so obi friend wa ma be dwam say me ye papa sofo romantic interview also catch him say wo ye adwuma ni na won charge da on gi obi sika da o say wo ye adwuma wi a na o tuni ka na o ko o man sika o say da bi ma ne wo ho fama ni nua no mo aka ti me say mama matis mi no sofo romantic won yiska Uncle Fii su yiska nya so won yiska ba on de wan fa mama on ka okay ti mu a motatwi nkofo ni ya for romantic father can say on na be dwuma Burkina Faso na ka tell say wo tu kam aha ye de ye pa medika ka cho dwuma dia wo hwe e time changes ye de dwuma dia ebrew e da ye kwase da bia wa bra abo nonum 5 o'clock na modehie na ya wa preku mobiem na matena akonya kase nim na ye ne yakunyi ne ye ntine abebo enkomo papa bi ye twetwe ne ye wi a twema mentwe mpani se mabetwani ne kora ebo sabria me ne wo kasai that a big match or the adwuma foforo bi ebadwa so na adwuma mi ankasa me nua be ma Uncle Fii wono e na esaye lead character me pacho ye kwa akobo ye ni akonhoma abretia wa bi ye ba be ho nkomo na ye hunu da ebadwa so ba bi e benya bi ahwe na afi ye be kenkan me WhatsApp messages no ne ye bi ahomatrofo na mo so mo afre akire mo adwen e wo nkomo a atwetwe nyina ho enti sabe MC am ready a mo fa me ntwa me homra sisi a ani ba ma na ti no so lia wo fie no akoda miram no aba abro na ye neti de be na ye no de be nti e na si fie a enu nti na be ma wo ne wote
was me to meet him. Okay, I'm the man that's so. Okay, I'm the man that's so. Monka. Yes, everything in hand of it here. Nana body bed, I'm the ayamo. Somebody will be able to fight Chevy. Any chance of what has everything I mean, you baby, I mean, the job we are having here. Fii so dini be fie nya ontimi nkasa. Onkasa. Ya kasa ho a, unfine mo aduane ba dia. Ne wodi. Ah, otimi didi. Odi. Oh, ya no a. Wodi. Onye na be to da me. I'm no better than Nice. And then je kwa me sore na ne fimpo a. Ane wan. Ade. Ni twafo we mbeto da me. Ani ba man netin osolia. O free fie, no akoda mirem. No aba, abro na ye netie. De be na ye no, de be nti, e na si fie a, eno nti na be ma woni ne wote. Was me to mirem. Okay, I'm the man that's so. Okay, I'm the man that's so. Monka. Yes, everything in hand of it here. Nana body bed, I'm the ayamo. Somebody will be able to fight Chevy. Any chance of what has everything I mean, you baby, I mean, the job we are having here. Fii so dini be fie nya ontimi nkasa. Onkasa. Ya kasa ho a, unfine mo aduane ba dia. Ne wodi. Ah, otimi didi. Odi. Oh, ya no a. Wodi. Onye na be to da me. I'm no better than Nice. And then je kwa me sore na ne fimpo a. Ane wan. Ade. Ni twafo we mbeto da me. Papa oh trailer ya wo hwe ye me pa chawo obi kura nka nkyerɛw obi nka nkyerɛw adepa ne ton ne ho sini efriye ni akasa ye ni abema adu ageman big mat ai ne nsa no adwuma no wo ye new wine kura afei na eba edwaso nda eta mo ho nkomo kaka data Minia. adwuma ye ko hwe ye ye nim sa afei na mo ye awie a kyese we dia abe hyehyehye afei na eba edwaso sini location fa he na mo ye adwuma no. Well, Amada Paye no offense ahinkru. Offenso ahinkru. I want to hear story ni nyina. Wow. Characters a woman no apart from what you hu woman no, wetin abobo bi sudin. Characters what movie ni mudoso. Nze wa we sinitwani. You mean say answer movie ba ko be ba no na use nipa be 50-60. But characters ametimaka say ubo omudia manfo be hu woman no. Kodjon cancer ewom. Uncle Fii ewom Fifi Robertson owombi. Mama California ewo movie ni movie atu ewo movie ni movie sa so na TikTok star Mimi Yansen ono so ewo movie ni movie on play lead role as Amadapa ewo movie ni movie bebre Kofi Lumba so ewo nipa bebre ewo movie ni utie nipa a wo mo sini mu a na ekire sini no quality of the work ntime pa chaw sini we die ye twetwe ho nkomo yi ampa chaw bo mode ya se to dwaso a na wo kwahwɛ wo de e mo bi nkɔhwɛ meka nkyerɛw da bia fansasi ubusa me se e mo me nka nkyerɛw se yesi data oda roma adwuman mo de na dodo se na yeye e bi sisi ni for de yesi de so mo de 2 days na ye adwuma mo de 3 days pacho wo de se na dodo se na yesi adwuman well adwuma we take more than a week and the man yetimi kwa yusu lesser days ni say you use 3 cameras. 3 cameras. Yes, they use 3 cameras. Intina a quantum. And then we were also working with professionals. Behind the left and right. Okay. Nya feel every corrections baby and and a man. Uncle Fii. Adwuman, why adwuma ho do bebrebe. Send na this particular story no na esi ekoma ro a ye do pray no na challenges bi wo ma hu se we de den na we de hu se atọ wo lemu ya wo ro bi we de wo to atum se we de makoma so ro pa ne de mato no send na esi tie ma ho makoma so ro pa na wow me portray no wow director cast me o cast 3 cameras 3 cameras with 1 drone drone so ka ho bi na adwuma we de ma ye adwuma but we de the makoma so why ye adwuma but adwuma we de and the makoma so amadapa ya re
the boy eya say na wo ye wo meti se obi ka se mini twafo we na emeto dame na wo ye twafo wo storyline na yare a me yare ene kumi maame ene kumi papa me kasa se na me ram because wo be kasa nyina se wo pese wusu me show you de wusu so ma hwefo ba record wo to social media no so ntempa se obi be ke ne mpemfo kasa obi be nya wo ane free yare min ka ben hyemu se me hyebro se ye den yo I mean krabio yare a ekumi maame ekumi papa asaba wo so apa me so mentumi ntina ne pem mentumi ntina ne pem se dwuma bi na mekọ akoya na yare ne yi no ho okay dam ya se na mekọ akotena na yare ne yi no ho okay fi fasi ho safe wa hunu o sai se obie ni keke no on se wuti ma yo de yenka ne nyina enti ye ne da ta hwe ho nkomo ne wie na ba bi be pie no na watimi akọ akohwe bi wei eye wo mo sra yalefo mo sori a na mo sra yalefo no o se yade ekun ne maame kun ne papa no no so aba ne so ti ye wade bi wonu ayesi we bi eye ewo family nim ewo busu anim data sini mo wie hu adwuma amada pa ebeba dwa so da bai na hempo ene ye benya bi akọ akohwe mo be premier anase sei boy nchiremu kaka well nchiremu kaka me chirafa sini hu ye se ebema obia nkope bi hwe se de na minya Fifi Robertson chess storyline ni mu kakra no se wo hwe trailer na ya trego say the history behind epilepsy okay the entia ema etware yale ebaaye okay ena ade ntina saa yare no nko ade uduru nipa mu a ena eba okay ena ade saa yare no ewa duru anase ni aduru ebisi huhumu yare eyampa anase nyampa. This is what movie is all about. Okay. Movie die say ade bi ho ne yekohwehwe na yenni hu information ye de ba montima amanfo ehu. It movie very educative. And entertaining. We be sere kama kojon kansa e wo movie nim. It you know what I'm talking about. We be sere very educative and entertaining and informative because yen nyina ya te yade yennim hu asem. Yemra mehwe ekwan asa yade ne yede efa so ebaaye eni baby a efiri okay movie nyakopon ya adoma 24th September ya edi anim ya bosonye edi anim ya 24th ana yepa movie ho ntoma okay yepa ho ntoma e wo Kumasi City Mall Askwa oh okay eni akiri kura Kumasi City Mall okay udu aso pe Golden Eagle Cinema okay Golden Eagle Cinema uru be fia cinema udu mo ho aso pe baby a yeyi sini no ye premier sini no ana me ka on se emre dane a no wadane hu bi se uko kejeti aso ko pay movie ato a unya bi Opera Square unya Kantamanto unya se wo pay movie ahwe a wonu abusua nyina monko cinema na ko hwe no giant screen screen kakaka enipa ne da so obeka se ogina wanim wow ne bra ne be hwe movie a ya to din se amada pa what say date ne na be date no 24th September ya 24th next month 24th ya memenda 7 o'clock near the movie na hyehyɛ so 9 ne apon no bi atimi akofie 2 hours pepepe na ye wonkwa na wo ba ticket ne 50 cedis 50 Ghana cedis oh affordable one odofo so de a ya kyem 10 cedis nche 90 Ghana ana ye wo VIP baby a obi ho a baby o pese otena no pese obi ho beka no na packages kakra eka ho eno so 100 cedis single inti eno de F from 50 cedis 90 cedis and then 100 cedis inti wo hwe ye movies ache mo yese movie atwam movie egu ye mumra cinema na mo hwe movie a yato din say amada pa na wo hwe movie ni wi abebusa ye say da ben ne sade next movie ebeba because this is a great movie da ben na obesan akase ye de cine foforo ebeba ebusia that a big Martin Samuel Jumani bi ena ye dia ba no sabe de ma menko me phone no so na menkin kan abofo messages ni bi na afi yem bi ahomatrofo no entum na bibia so ntimi enye kama nyame hira mo se dan dan na dwumadie no mo support ma bibia so eye kama. Hi, I'm Bright from Nsawam. Please, I want to ask that why industry go down. Okay, that's her. Please, let's go back and get old reform the industry again. Okay, you better call Tetia Tempono so. When you see drama for so na yakai anom. We was say my name is Enoch Insia. I love Uncle Robertson. Nana, all the best. Nyami Shrao, Minia. We so I say good evening. I'm Labi Jejeni. In my view,
your star don't flow as your star don't flow as okay. Much like because there as o messages no me pacho o try na what try na ye na bibia so atumi aye kama say we see abobo agu ho no say good evening no uncle sound is too low okay so o ma share e bia maye ye sha se na e wo form kakra o say adochumwa bra good evening I'm watching you live greet Uncle Fii and director for me all right adu omo ate ya also chia mommy mami we so free mi ankasa me this year Erica nurse ewo menhia also watching you live and okay we dey nchia kese pa so ma ne maame ketwa afenye nana ene abusua wo mo hwe wo san so achia mi ankasa okay na osade ato so de I say you are looking good nyame won shraw ai ahofama no de monitua me fa me ho say betina ha de na ye Samis fashion na da Roma and I'm media betina hi life is not easy you have force is nana yaw okay one force when you nana and one no way every Mr. and Mrs. Mr. Ben nyame wo shraw me ne or one of Mobium Foundation me man baako or warrior and every 2 weeks pepe nyame shraw me say honeymoon ni mu and I was nana I'm watching you live from a team my name is Bengazi your son good job nana fantastic Ben Katra Kosia was nana me share Jumadi no pa nyame won shraw me no man nyina afi so way every Linda ama Linda osinana I'm watching you live okay mo am send you audio mpacho ha me ntimi embo audio entie hi I'm Bawa from Atasumaso greetings to Delta Big Mat and Uncle Fii okay MCR me de maso mpacho fa homatro form etoso ema me na bibia so entumi nya kama way from Samis Fashion or say Nana I really enjoy your program Samis Fashion tafoa himbronum nyamishaw mini asame na fe so me hwe we acapella mini amefa akwanya iso na mefa wodi emfam emaw acapella ye nua be man ono so e ba be ware o ye sinitwani oba be ware eye on the 18th on the 18th okay mini e ba be ware e wo ebuakwa me pachaw ye nyina ye nko ne ye nko support na bibia so entumi enye kama pa acapella or say watching you live the studio sound is too low okay I'm say shas no o ma hwe e de amaye abafo no bebrebe e de audio e na e ba mpacho aha mitimi mo audio me de ahomatrofo so ato so 0322495302 betimi afre na waba so na bibia so atumi aye kama e ba peke ne wo atwetwe enkomo sabre adehye ne nyina e wo fia ha wey free mi ankasa me nua be ma Kebadu from Konongo or say Nana I'm watching you live greet director for me and Uncle Fii tell Uncle Fii that it's me Kebadu okay Uncle Fii wa home hello director for me and good evening me your baby akasa free That's my sister from Bukum and I thought you know over to my really YouTube good evening I on Facebook yeah we are obenya ni nyina why okay all right but also betimi afre abaso 0322495302 0322495302 also betimi afre abaso na mentri Friday ko se na me so me hwe dwumadie no papa sanso na Kobi o se na me so me hwe anya asem keto na studio ha ye pa hello good evening but odi ni bia kasa free mo ameso mame we need Jackson kasa free Jackson Asim Swadro okay yanko Pacho me chair director Big Mat okay Pacho me chair director Big Mat mate nyame nhyiraw data won chia ema ode baye nyame nhyiraw pa ai oh Amalinda say you look so nice I really love your costume who ye fe papa ai okay nyame nhyiraw ama me da say nyame nhyiraw pa mama sanfa ofrefo ya ono so abai hello good evening yeah good evening Pacho dini ba bia kasa free Pacho from Asare me wa 100 abai Asare 100 abai mini ayen kwa yanim Pacho we bebe ni bisa se moving oh Asare ntimi anyina so Asare safre na bra so na bibia so entumi enye kama ai I'm watching you live Nanaya I check your dress
Yami we show. Hello? Hello? But all fragment yo. Hello? Mr. Ofra now you are just obetie TV ni volume na mpacho be deceive nti bomodi ase ofra ne be kasa wo mobile phone nim na bibia so to me aye kama. Sabri abafo sorry. Hello, I'm watching you live from Abuja. You are doing good job. Abuja, that's Nigeria, right? Yeah, fantastic. Hello? Hello. Good evening. Good evening. Pacho dini baby akase free. Because you're from Abuja, GH. You can say Asante Jaben. GH, Asante Jaben. Yanko yanim. Yeah. I hear you go in show with my family. Fantastic. Yeah, the most important was that this me ever area so not Ghana. The day I catch one at Yankupo in Shamo. Okay. I direct an any black or corner to another channel pop that didn't shine of Fanny at the match of the Castle them all. Wow. Wow. It was yes. Yes, yeah, that's it. International DH, Yachia, Adolfo Namaye. Well, me akasa me this year, Diasa, Manso Kenya, good Diasa. The assassin and Jumadi no me shana den Yamin Shroud Diasa, Abrante, O Pesa Ton Good, now Jessica Wodia, and San Home Cobedia. Hello? Good evening. Hello. 5-0, but I'm back to you. But I didn't be a free. Like I said, free. I broke room. Broke room. Mama Vida. Mama Vida broke room. Program is why. Mama was so Cassani uncle. Mama Casamento. I tell you, just going to be you, Uncle Fii. Mama Vida, yo. Mommy, now where? Hey, Uncle Fii. Uncle did this way. Yeah. Oh my God. Big man. Wow. I did not. Wow. Oh yeah. The boyfriend chopping me, said the job, but I want to be wow. Mo. Mommy, now you have a call here. Oh, I say it's what don't be able to. Your wife, every proposal about Hawaii. Maxi, big man said, oh, on Kai and see why on Kai. Mate, a drew man before you have fro. Ma Vida, Yamisra, Mammy, you didn't have the year power industry, and just before Hello? Hello. Good evening. Evening. But you didn't be a free. So, you make a set to order. Order, oh, so young coin. I can make sure we are. Okay. Yankupo is here, no more Jumapa. Amisha, also, yes, that's a pa. So I can okay. Kobe, or Sinana, you looking good today. Yamisha, the be a fresh, but I'm saying maybe I need a bit more. A boy catacata, what yes, and then open so maybe dear, one put out in the Hello, good evening. Hello? Good evening. Would you never be a free? Me pastor, me did Josephine, Casa Free Cote. Josephine, Yanko Yanim. I'll make sure Uncle Fii. Why are the Uncle Swamban home wedding? Fantastic. Yamishra, Joe, yes, that's it. Why? Wait, Adams, all the way from San Cole, Bonahafo, was say, well done, bro. You are so amazing of your interview. Yamishra, Adams, me chia San Cole, Abusia phone in Nama fa kwanya so atiami am papa papa ko Peter sabi ono so ewo entonso na me onhira no pa na fe abafo amhwe dwumadi ni nyina. Hello, good evening. Good evening. What do you baby akasa free? The from Brad me kasa ko for the Eastern region. Papa yanko ye ni live. Uncle Fii, why are the Yamishira no? Fantastic. Yamishira mu nyina. Fantastic. Yamishira. Abusia me fa last caller. Na me de dwumadi no abawie ya me fa me last caller utie ye na utimi bo wuramu a na ma fa wo ma peke we wo ye me last caller wudi ni baby akasa free. Hello. Wudi ni baby akasa free. Nikasa me di Ronaldo me ka fun say na yini. Ronaldo di obobo na say. Oh, me na so to me ya obo me fanboy akra me jabo body. Me chat. Yanko enim. Me more down on. Yente wonkaye. Abusia.
yentimi emfa ofrefo bia biam ya bra no eya ye binti sabia ne mpanifo be kwa akɔwie ene eye me ankasa me papa baako ene eye na woda yimano achebaafo dodo na afre no eja yimano achebaafo dodo na afre no eja o wa Afrancho Broncom news site Afrancho Broncom news site eja Emmanuel ene eye wa woda wo this year oba onana may we show happy birthday, long life and prosperity. Nyame nyi mfiri adumu, onfa onko adumu, oma oyokodro honhom ahoden so ewo mu. Nyame ehira wo pa. Messages no edoso, ohene wa akumfi tachiman. Oba pa osi na dwumadi no na mehwe pa. Ohene wa nyame ehira wo. Yetwetwe nkomo ache, ya me yetwetwe nkomo after show no. Nyame ehira pa oba pa, me se sabe wo hwe de na ade hyere nyina so ehwe. Data BT, osi na mehwe dwumadi no. DJ Okoronko all the way from Takwa Aboso. Wose ohwe Rasjo wose ohwe me ankasa me dehye wotafo oba papa bi hu na wose wo ba nie me bai wose ono so ehwe dwumadie no edosi poku director wose na me hwe dwumadie no kiss me wose na me hwe Ejapoma papa bi international producer OG producers no ono so ka ho Ejapoma nyame nhira mo nyina mo ka na industry yetimi aba ye ni ma me se wa so ohwe Kofi Burger mi amini abema wose wo hwe Mary ubeti my friend the wise lady wose na me hwe Baby Jet mi amini aba wose dwumadie no wo hwe sanso na maame ya ehwe nana ya actress wo hwe Veronica hwe Lucky ono so ehwe abusia de hwe dwumadie no edoso but ye bre no eya ye be maame ne mpanifo enkonkowie data u social media handles fatu to drama ye in case of person won follow ho no bia no person na ni gisini ho na afre wo ahomatofo bia person de to dwa obi a ni gisini obetimi afre so na akonya wo ha nyina fatu dwa show camera ni man. Well, social media handles no oko Instagram bigmat_1. Okay. Bigmat_1. Okay. Oko Facebook so Matthew Adu to bracket Bigmat ubehum elho. Oko Twitter so Bigmat1. Oko Twitter so Bigmat1 and also ewo and afi opese offer me so no so 0244 73 94 mi sisubiemu edi amamwa 0244 73 94 sa enete fantastic what's my chat to na person ochia obi so achia na mame. Well, asama metimi aka chat to nse obia mepe movie ya to din se amadapa na onhwe na eye movie a wo hwe a adesuande bebre ewom ebeboa na aboa me 24th September said the kind no watch and dine and I said Golden Eagle Cinema Kumasi City Mall oba obinya bi ahwe single 50 cedis couple 90 VIP 100 and afie menchi a ekoma owo me oba asanto akrobia na me utiti bi ho a wo hwe me chiawo anime sa so na Aston Parliament movie makers nyina and afie Wizzy Empire crew baby omo bia me chia obia and I'm producer ba akope Mimi Yansen. Honestly, baby obia so. Fantastic. Mimi aba me chia baby obia. Uncle Fii. Also social media handles people so follow a but obetimi dia to Ghana fe watch any pa ba akomi. Mate the meka nyina ne say eye so open me social media handles eye Instagram eye Fifi Robertson and now open Instagram abenyame. Facebook so the same thing Fifi Robertson. Afa TikTok so see Fifi Robertson. Okay. Ni nyina obo Fifi Robertson na ni nyina obehumi ho. The person me ye bia obentimi ne maye wo. Okay. Afa my mobile phone number is 0264 27 9165. Sa sisubium na ombe how ma wo abohunu. Sisubium 0264 27 91 Uncle Fii personal number. And bacho moi obi born the number o TV so a woni hwe ya na wo frefren me sero mo fa nko uncle chia nipa ba komi ni enko didi kind de mechia eye me yure eye Mrs Agnes Robertson. Okay. Afi mechia me nuanom Robertson family for not forgetting me am a director team in Chemichia pa. Fantastic. Afi mechia eye me nua ba Josephine ene ni nua Teria ni wo fa Teria mechia mu nyina ene obi bia wo support program nyina. But the last time person can say 50 Ghana, say 90 cities, say 100 Ghana. Never to watch and die, and I said, Golden Eagle Cinema. Okay. Never share senior. You will never regret watching it. Fantastic. The man makers are saying, say, oh, community be or yarfo be womb. Koya be first one man and what we don't know.
kwan be for abon man nya na swumje, you don't know. And a kwan betumi afo so ahye kran man yare ne free ne money, you don't know. Okay. But they make my catch say sika na wo di to ticket. About the heno, it will change your life. Wow. It will reduce pressure, with tension bills. But tonight condition, any interpreter, the wind will be coming there. Mimi will hobby. Mama California will. Wow. Mimi Yanson producer Bakupa, Menene acti, and Minna Yedu, only will be Yajuma, Nanny Panin support your area. But support Mimi Yanson the Buami, and Mammy Sumi, and then Rehua, me dear, me Yaudi, and a woman money. It came out. Wow. God bless me, Yanson. Fantastic. Now, friend, they make kind of say, branding you pictures, 2,000 pictures on every we are ready to take pictures with you. Wow. You have no problem. Wow. God bless you. Abusia for onyankron portrait dia pon kwame basaya do mo hira wo sa brani abrani na wo gebre na wo tena se na dwumadi ato ne dis time changes ebreda ne wo hwe bi abrani abrani na dwumadi yi ene ne wo first time a wo hwe bi a ye de bremo da kwase ya de bia wa bra abononum e de kosi nonso sabe de mo de hye mo biam wo ne se amama wo che dua so a wo gebo me bre no e ya ye be me de dwumadi no e besi me sere se abrani abrani na koso na hwe dwumadi na ye wo nepa e de maw wo ya dwumakuo wo ya nkrankra wo pese ye mo wo dwato de ho da wuro mfama wo a akwanya wo ho bra omamba tv ye wo pankro no ye ne pacific filling station ena edi hwene mu ene ye mekasa kakra kura obia no ya beje ne wa ye nhyehyeye na ya bo dwato de ho da wuro e de amam dwumadi yi mo nkasa mu nua bema na na yaw aprako betimi afem na na mo biom me na be na be nya me di ho chia me da sene bese de yehia mu me chia de hia hwa dwumadi ne nyina nya me hira mo me bre no ayebe nya me boa na wo twese ne me sa betena se bye bye.